Dipalopalo tša bjale tša bosenyi ke bohlatsi jwa pale gore batho mo nageng ba phelela letšhogong. Polelong ya gagwe ge a ala dipalopalo ka Pretoria Lehono, tona ya maphodisa Bheki Cele o rile bosenyi jwa go šorofatša batho bo tswile taolong. The July to September months saw a record number of assault cases reported to the police in 5 years. The SABC across the country investigated a total of 85,640 assault GBV and common assault cases in the 3 months of reporting. Go gelegole batho ba go feta dikete tše 4 ka melato kgahlanong le basadi le bana mo dikgweding tše 3 tša go feta. Over 13,000 women were victims of assault with intent to cause grievous bodily harm between July and September 2022. 1,277 women were victims of attempted murder, and 989 women were murdered during this reporting period. Lesolo la ngwaga le ngwaga la matšatši a lesometharo go lwantša dikgaruru kgahlanong le basadi le bana le thoma ka la bohlano. Mo dikgweding tše 6 tša go feta go bolailwe bana ba 550 go batho ba go feta dikete tše 7 ba bolailwego gareng ga kgwedi ya July le Septemere. Ba 22 ba bona ke maphodisa. Gona nakong yeo go begilwe melato ya dikete tše 10 ya go kata. Province ya Mpumalanga ke yona e nnoši e begilego phokotsego ya melato ya go kata. Cele o begile le gore ba ya go potlakiša lenaneo la go fediša tšhalelomorago ya dipoelo tša diteko tša DNA yeo mo lebakeng le e emeng go dikete tše 17. Bosenyi jo bo sepedišanago le dikgaruru le go tšeela batho dikoloi ka kgang bo oketšegile.